Hello, Nina mai izin za via je de biuli su channel ko hwa be no je de ko yango ngawa yunani English grammar tense to ma de so tia mango present tense mune present tense ma ko ti manani present indefinite tense bedu ti manani a me part shazani yusugu wa mune masuwa suni lasana wetz mimi nima ti manani present continuous tense to ma de so ngawa present continuous tense to manani ashite banga bedani te bangani tunya do present continuous thing awa de ba ngani thya no na nanya do present continuous thing awa te pa phu tiama na ni phu tiama te na ni te pa yi nya ge ma yi gwa mune thu nya ma thu gwa sma jte na ni present continuous banga mune ole ni ti di ma de na ni me part ma shanye wa mune me part shanye da ni no ti ma de na wa ti ma de ma na wa ti ma de khwa mu ti ma de ma khwa mu li ka la ba la mune ole ni mimi na ni ti ma ne ma fulangu ne ti mai do ma fulangu ni a shi ka la ni no ni ma zi si ni na na wei zi su wei zi da no de zi mo mo za zi la zi ni no na ni English grammar ti ma ma te ali yu ma bi ali te ma no zi tin n ja zi la ngo bi be gni shanga ole ni yu present continuous ma khu kwa ge li ma jo nga ne Ivu timana ni positive sentence nima timana ni negative sentence sa ma timana ni interrogative sentence Li matimane ni interrogative plus negative sentence ngawa. Pavo yu lu ni sunyu du na ni positive sentence titi maate sunyu du ngawa. Positive sentence titi maate ili formula ngani rule mana ni subject plus is, am, are plus first form plus ing plus objective. Oma ngawa ngune oli yu lama ti mai formula ma chibini me hang ne. Ti pana ni tengwa nanile. nga na ni to su tianga banye I am learning nga ni su tianga banye I am learning I ma de ni am ma yanga ngune are ma ya is ma ya I am learning English nga ni English ngu su tianga nga ni teng ma mu ti ma I am studying nga ni to su tianga ngune I am speaking nga ni Shatu tianga I am going ngwanye ji tianga I am coming ngwanye la tianga otta jinani positive sentence nga wangne je you we they ma de nanle omade ni are la bangungne you are going nunye ji tialo you are going to church nunye wakfing gwa ji tialo Ore kalwane yuma subject makate jwango are makate yali yulado ma hangungne first form made go made ing tala teni going ka langungne objective mani to church ore ka yamangungne only ni you are going to church nunye wakhunya jitialo you are going to school nunye juhingwa jitialo ore ka loshka ya only ni na ban mati makwa we mati dikhnanle we are going to school ngwa nunye juhya jitialo ngo juhya jitialo we are going to office ngwa nunye yu hingwa jitialo we ma kate subject kawa are ma kate jwawang ne plus go ma de first form ma de ing ta da ni going ka lawang ne to school ma ni or to office ma ni objective kawa ne de ma de dikhanan le they are going to church iwanye wakya jitialo they are going to market iwanye jiti hingwa jitialo ngani they are coming iwanye la tialo they are going back iwanye la jitialo they are Speaking you when you shut it yellow, or the generally positive sentence qua juang only ni o mazat haune. Only near mutima third person singular qua positive sentence mark qua third person singular qua nanle. He ye banyune is ma you have hangune. He is going to school. Ye nye ju he qua jitialo you. Nani she is benlay une ye zamuza de banye she is going to market. Ye nye jiti he qua jitialo you. Nani Yinye kwafungu tutialo bebe he is speaking in English yinye English ngwaju shatutialo ribush kaya nganye she's sleeping ne yinya ni zamuza yina ni munyanga ne she's sleeping she's working zamuza yimi nyanga atjumana ni positive sentence makwa ngawang ne ma third person singular ma ngawang ne nganye nopa sebanye your father is going to market nopa na ni Your mother is cooking food. No man and his zacha tialo. Omajina ni positive sentence kwa juamangu ne. Ole ni positive sentence kwa niti kwa suhang niti man has dungawa. Ole ni mati magwa sundu ile.
negative sentence nga wangne negative sentence ma jitia ma yitia otajma negative sentence kwa jwamango role mai lima nanle subject plus am are is not plus verb first form ngne first form plus ing plus objective oli kalanga ngne omana de ni is ma ko yuado no gisda ngne is ma ni third person singular ko yuango are ma ni you nganye de yiwa no ngano ot you bedone ni arma yulangungne emma na nya ko yulawe ni nga ai bedo ti ma de yulangungne ma ni yuza zahangne oma pedo teng ko nandu ile she's not going zamuza yini majitialo she's not sleeping zamuza yini ma mitiangne she's not cooking food zamuza yini ne zama chatia ngne negative sentence ko ngawangne she mani kata subject ngawa is ma gusa jwangne not ma gusa jwango plus gumade ing tambe ni she's not going yini majitia wedani ing ta de going ka wangne she's not going to school zamuza yini jo hiwa majitia nga ngani he's not going to market yini jiti hiwa majitia oli kalosh nga wangne oli ni he bedoni yuza즈 하왕네 I 마데 디크난데네 I am not going 원이 마지티알로 I am not going to school 원이 주히과 마지티알로 I 마카테 노데 베마 subject 오가 plus 마데니 I 마데 나시 잡아 am 마 잡아서 am 마바테니 not 베도티 마 정응네 I am not going to school 원이 주히야 마지티알로 I am not eating food 원이 자마자티알로 ngawang ta sne yu ma de khnan yu we de ma de arma yula bang arma yulangu behangu ne they are not going yiwani majitialo they are not coming yiwani malatialo arma yuada patiani not mangawa first form guma de ing ta de going galong ne they are going to school they are not going to school ne wani juhiwa majitialo they are not going to market yiwani jitiwa majitialo we ma de khnan we are not coming ngwanunye malatialo we are not coming back ngwanunye malalatialo ate omane ni negative sentence ngawangne oma jaja hagowangne oneni no amuti made nande ngune samati magwana ni interrogative sentence ngune interrogative sentence manani nanyi khshawa ngawangne role man nanle role manani are is am plus subject tikwani subject ma khite ma julangne subject mane apas julanga une are ma pathya is ma pathya ngane am ma pathya zani subject julanga plus first form ing plus objective ngaungne teng ko nanle are you coming no la tela jo are ma kate jowangne subject ma ju ma kewa verb man ni ing verb man ni come ma de ni ing ta de ni coming kewangne are you coming no la tela jo ngane is ma de nanle yi de zbani is he going to school yi ju hya jala jo ne yi ju hya jitela is he going to school ngane iwa de zbani are they coming back iwa la tela jo are they coming back iwa la tela is he sleeping now yi de pai mu tela ngane zapaza de nanyabe is he sleeping now yi de pai mu tela are you cooking food no zacha tela ote nani khoma ngawa ngne omana ni yuzu mo zazi ha ngne no jam na so joni comment is nani le ngani no bu su su ni ngate ku fle ngne ngani ma de gish nani le ngne wh family words ma de ku dali kala do why are you going to market why man ngne why man alikas ngne alikas no gisha gya jode alikas ni no jiti ya ko ja alikas no jiti ya jitia bani why are you market olikaloshing wa ngani what sibani what are you doing no shi tela de kaloshing wa atani where ma desana where are you going no akwa jitiala o magni to interrogative sentence kwa jwamangung ne where is he going yi akwa jitiala jo where am I going mwa akwa jitiala jo te eli kalone o majina ni wh family words kwa ngawang ne no agni ma de shasun nga de chiji de kle be do nga check is no de be mag do ngo
ngawang ne titi ma na ni interrogative sentence kwa na ni wh feminine words ma gma duwang ne jisu za zi bang bi ji fulang amali ma ti ma kwa interrogative plus negative sentence na ni khgni ngani manga gni ti manga gni ngne oli thada no ali thada di pa nga yi ju hia ma ji tiala oli na nya do na ni interrogative ge kaiwa negative ge kaiwa ngne oma subject ma nande rule ma de ngne rule ma are ti ma kaiwa is kaiwa am kaiwa plus ota sani subject ma kai lawang ne plus pati subject ka law plus okone ni not kulangang ne first form plus ing plus objective ngawang ne only need ko ne are man ko yedo no sidang is man ma ko third person ko yulado no sidang am man ni I ma ko yulabe no sidang ne only need thing ko are you not going to school no ju hia majit yala ju ne are you not going to school no ju hia majit yala are you not coming to my home no ngo hi ko malat yala ote heli man ni interrogative plus negative sentence ko jula mango ame third person ko nanle is he not cooking yi jama chate alinga yi machat alinga food ngune yi jama chatela is he not cooking food yi jama chatela te okalunga kata is ma patia ta sani subject you do the subject ma patia not yanga be do kata formula ko bu hangung ne no ga tete no de mo bang is he not cooking food yi jama chatela de kalushinga am I not speaking mashat tela am I not speaking to you ngan te shawa ma tela de kalushinga ngune negative ge interrogative ge ngune am I not speaking to you no te nga shawa ma tela ute kalushinga wa nganye iwa de sebemeni are they not sleeping now iwa di pa mai mutela ju are they not sleeping now are they not sleeping now iwa di pa mai mutela we ma did her are we not working you di mi mai tela ju are we not working you mi mai tela are we not going to market you jiti ko majit yala ju odina ni interrogative plus negative sentence ko jwanga ngune magno jesu zazu bango bi jefulango ngune olini no jesu zazu bango bi jefulango no de chama no de jwani nga de jana tisuna nile ngade to bufule ngune kameni sini mafule oda zuni no buche kwa gni busu sini ti yuliti yo busu sini akwa yuado no ngami chawa bango ngune otani nga cha ku fule nga ni check hi sini nga ni cha zen no de shete gu dongo ti unit yu khjina so tia bang bi jifulango manga da ni yu yutima masida da ni ali kwa yu ma masida ni nga nye kwa teng be ka da nga nye majit nga nye jo hi kwa jelo ba ni I going to school oli ka la nga une ko ni I am ma ko yu do no masida da ni I go to school oni manga I going to school funyang be mazula nga une I am going to school te ngani juhya jitelo I'm going to school ngani juhya jitelo te ani sakani kachina yuna ne oli ni singa dani te yuna podo no ajisinga me khjina suwezi masida da ngani bang ne te pa de khobe tang nani le jamuti mana ni no shinga dani subscribe yuzi channel de je no subscribe mi hasa jisgung ne share yi gamati yuti yujutsu ne share yi gisne a me ayu suwa namaset do ile no ani share yi wala unni no ewa ge bu ge ge jonga bu ge ge jo yu bu ge ge jong pe do e bu su ta na bu yu e bu su se jwa ma ngole ne a ji so mi de ma nga mi yile ole ne amuti ma next ko na ne yu present perfect continuous tense ti ma de present perfect tense ko su du nga wong ne o ma jwa ma pe do o ma de su na ma be wa ji so lu ti ha be do a ji so de hua hua see you next video.